urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Kizito Mihigo yavutse ku 25 Nyakanga 1981 i Kibeho mu majyepfo y'u Rwanda. Aturuka mu muryango w'abana batandatu akaba ari uwa gatatu. Mu mwaka w'1990 ku myaka 9 gusa yatangiye kwandika indirimbo ze za mbere zerekanye impano ye. Mu mwaka w'1994 afite imyaka 12 Kizito Mihigo yatakaje igice kimwe cy'umuryango we harimo na papa we. Hari muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nyuma ya jenoside Kizito Mihigo yari yarukamwe n'akababaro n'ubushake bwo kwihorera. Nk'umunyeshuri wa seminari ntoya abifashijwemo n'umuziki ndetse no kwemera kwa Kristo yashoboye kubabarira abamwiciye se umubyara. Igitangaje nuko muri ako kababaro yagize nk'umucikacumu wa jenoside ariho yakuye imbaraga n'inganzo yo kwamamaza imbabazi, urukundo n'ubwiyunge. Kuko twamenya amacakubiri ni twebwe tuzahamya ubumwe, kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu. Mu mwaka w'2001 Kizito Mihigo yagiye kwiga mu ishuri ry'umuziki i Paris yishyurirwa na leta y'u Rwanda. Nyuma y'ayo masomo yakomereje mu Bubiligi umwuga we ku rwego mpuzamahanga. Kizito twese Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania ni ibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Mu mwaka w'2011 agarutse mu Rwanda, Kizito Mihigo yari umuhanzi wateye indi ntera. Amasitade, za kiliziya, amazu y'ibitaramo yaruzuraga iyo abantu bumvaga ko Kizito Mihigo ari buze. Usibye indirimbo zari zikunzwe, hari n'ubutumwa bw'amahoro yamamazaga mu muryango yashinze Kizito Mihigo for Peace. Bwakunzwe n'abantu benshi bikanatuma televiziyo y'u Rwanda imwemerera kuyobora ikiganiro Umusanzu w'umuhanzi. Umusanzu w'umuhanzi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho na Fondation KMP. Ariko nubwo yari akunzwe n'imbaga y'abantu bahoraga bamwogeza, nubwo yari amaze kuba icyamamare, Kizito Mihigo yumvaga abuze ikintu muri we, kuko yumvaga ari gucikwa n'inshingano y'ubwiyunge bw'Abanyarwanda kandi akumva iyo nshingano ariyo yaremewe. Si je devais me choisir un nom et que son nom devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerais le Rwanda, réconcilié par le Christ. C'est pas mal comme appellation. Ni muri iyo ntego yo kunga Abanyarwanda yasohoye muri Werurwe umwaka w'2014 indirimbo yise Igisobanuro cy'urupfu, aho yazirikanye abazize bose ibyago byagwiriye u Rwanda. Ku wa 6 Mata umwaka w'2014, nyuma y'ukwezi iyo ndirimbo isohotse, Kizito Mihigo yarashimuswe. Yaje kwerekanwa nyuma y'iminsi 10 ari mu mapingu, yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda. Nyuma yaje gukatirwa imyaka 10 y'igifungo azira kugambanira leta. Muri Gicurasi umwaka w'2018 yavugiye muri gereza asobanura ko yafunzwe azira indirimbo ye y'ubwiyunge. Le Rwanda est devenu une prison à ciel ouvert. À chaque fois que tu évoques le sujet des autres victimes, des gens qui sont morts du FPR, tu es totalement traité de négationnisme, de révisionnisme. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé et détenu pendant longtemps. On m'a dit que je dois plaider coupable. On me disait que je n'avais pas de choix si je veux survivre. Mon emprisonnement a 2 raisons. Il y a une raison cachée, qui est ma chanson sortie au mois de mars 2014, une chanson réconciliatrice.
ngize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu. La chanson était vraiment, je dirais, l'apogée de mon message de réconciliation. J'arrivais à une étape où j'exprimais la compassion pour toutes les victimes, non seulement les victimes du génocide, victimes que je suis, mais aussi des victimes d'autres violences, des vengeances commises par les FPR, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je suis en fait au courant qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont vécu pas mal de violences et qui ne sont pas encore reconnus comme génocide. Il faut que chaque souffrance soit reconnue. Ku wa 15 Nzeri umwaka wa 2018 Kizito Mihigo yarekuwe ku bw'imbabazi za perezida. Amaze gufungurwa yasanze afite ubwisanzure buke ndetse burutwa n'ubwo yari afite muri gereza. Yumvaga naceceka azongera agakomeza ibikorwa bye by'umuryango we KMP. Ariko bahoraga bamubwira ko azaburirwa irengero naramuka arenze ku mabwiriza. Muri icyo gihe Kizito Mihigo nta byangombwa yari agifite no kubaho byari bisigaye bimugora kuko nta wari ukimutumira. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 yabwiye Human Rights Watch ko amerewe nabi, ati barampatira gutanga ubuhamya mpimbano bushinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yaboneyeho anavuga ko yifuza kuva mu Rwanda kuko yumvaga umutekano we ari muke. Ku itariki ya 13 Gashyantare umwaka wa 2020 Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafashe Kizito Mihigo. Ubutegetsi bumushinja ngo kuba yarashakaga kwambuka umupaka ku buryo butemewe n'amategeko ashaka gusanga imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu. Nyuma y'iminsi mike ku itariki 17 Gashyantare umwaka wa 2020 polisi yatangaje ko Kizito Mihigo yiyahuriye mu buroko. Nibyo leta yemeza ariko nta muntu n'umwe ubyemera. Zaba igikoresho cy'amahoro y'Imana, aho urwango rwashinze ibirindiro kire y'urukundo, ahari ubugome n'akababaro kire y'imbabazi zawe, aho amakosa n'inyoma byateye amatako nzajyana y'ukuri, ahatuye abantu bashidikanya nzahamya ukwera, ahaganje abantu bihebye nzawumuhamya w'ukwizera, aho umwijima n'ibibi byawo byateye intebe nzahatunga urumuri, akababaro kanjye kazababyarira inseko inseko itera urumbeza, Mana singashake guhozwa mbere yo guhoza, Mana singashake kumva mbere yo kumva abandi, singashake gukundwa aho gukunda, iyo ntaze niho numva nose hagira amahoro, iyo nibagiwe gatoya nibuka byinshi byawe bikampa kubaho, iyo mbabarira uwampemukiye nawe urambabarira, nyagasani